ngasi phongkhiba tongan Manipuri sifongsingdagi maruoiba I pausing myamna thamjagi ahanbada maruoiba pawmun ireibakdagi lokhosage Assam Arasal ngamkhaida khuthonakre AASU na lambi thingkre hari Assam ga yumlonari bi state Arunachal Pradesh ka lona ngamkhaigi mafam lising amaga sani romda sayena balairi Marashida miyoi kangbu mana Assam gi Lakhimpur district ta village defense party amade attack torakpadagi area adu da leiba miyoi taru asu apanangkre haina Assam police na ngasi fongdorakli thaudo duna maram oiduna Assam students unions ki local unit khudingmakta ungkhanaba phibam ama thoganduna ngasi ayu Arunachal Pradesh taba lambi amadi blockade chatakre Hiram sigi matang na senior police officer amana fongdo kibadi thaudo ningthokaba numiki ahing pung amarom taba matamda Rupahi Rasgar area da thokibani Madu village defense party na yumlona bi state adugi nahamari gari ama tonglaga thaujilakpa matamda wangpang satharubadagini jangshilakhiba naha sing aduna amuk hankhraga miyoi nefu rom puduna lakhi amadi BDP personnel sing aduda attack tokhi thaudo da BDP member taru aso apanangki hain official aduna pali hauji Assam da register tawraba village defense party ki personnel lising kungani thoi romlei marashida all Assam students unions na maralei ba miyoi sing khudak ta phana ba demand tawri amari satharaki be attack adugi mayokta yaning da ba phongdok tuna AASU gi local unit singna yumlo na ba state adu taba lambi thingjin kibani Arunachal Pradesh ki senior government officials sing mafam adu laktuna maralei ba singi mathakta akan be action rakhotkani haina thajaba piki madugi matungda AASU na lambi thingba tokhi Assam amasum Arunachal Pradesh ani gi marakta leiba kilometer sanipan ga mari ga supnagi point ama sang ngamkhai gi Udalguri Sonitpur Besonat Lakhimpur Demaji Tinsukia Dibrugarh amasum Saraidio district sing ngamkhai dulai Assam ga Arunachal ga ngamkhai gi matang ayanaba yanaba lakhi basi matam kuirabani Assam gi minister Himanta Biswa Sarmana state assembly da mamang saida phongdoki badi state ani gi ngamkhai gi mafam lising amaga sanida boundary gi yanadaba lairi haikibani ningkha tamlaba matungda Arunachal Pradesh center na laingak region amoirami matungda union territory ama oiraklaga 1987 da mapung phab statehood phangkhibani hairensu paus na makhatana fongdorakli makhasa tharak point na naharol gi thaudang pokchi da phong matopa paukhrana Masunupi da sexual assault chatakhiba mapubok jail yokre angang pokhankhiba Yoknaba thouranglamba ahumdana bail pikhre thaudang pokchi digi Imphal East ki Porompat leba women police station lokhalakwa pokso gi case ki amada sei taragani thoirom surabi Masunupi da sexual assault chatakhiba sei humpuga mangarom suraba mapubok special judge pokso Imphal East na judicial custody remand pibadigi accused asi jail yokre aduga pik libi nupi masa adugi Nauna phangba angama lona pokhibada sienaba nupi ani amadi nurse oiduna angang adu yoksage hairakhibi punami ahum kona lupa lising yang gi PR bonda bail pikhre case asiga mari lainana Imphal East ki women police station na phakraba piklibi nupi masa adugi mapubok adudi paurabi mele kaidigi nongthombam mudamangol sei khumfuga manga apokpa lekhidraba and ipohalni Thaudo sigi matang na victim oiribi in pimasa sigi apokpa mapana police station asida complaint ama langatki complaint atun hairibadi mamang segi November 3 21 madumangol na yumna mi leitabigi kudong saba lauduna maki masa nupi bu hanjin sexual assault sataki haina hairaki complaint adurigi police na 21 asibu tha sigi tareta phaduna wangpang sataraki case asigi matana satharakpa investigation ga mari lainana victim asigi mama atombida police na wangpang tawda mahakna police ta kumkibadi mak amadi mapuroiba makhoi ani hawkiba sahida mayum thadoktuna sakhi makhoi na mayum da hanjilakpa matamdadi masanapi adu mironduna leirambani makhoi na hawkiba July 18 da mayum na yoroklaba matung mironduna leiramba makhoi gi masanapi adu masanoaite haiduna leirambani maduda mamana mayang Imphal dagi haujina ori pok basapati laikai da leiba yanglem ongbi pebam ningol ibem halsai yangkai gitaru amasum wangkai thangapatigi sagolsem bijeta sai kunthraga mapan kaubi miwe ani unaduna maki masan pi angang poknaba thorang tokhi makoina BT road ta leiba clinic amada masan pi du pudun angang nupa masa ama July thara pokhi
थौदोदुदा नर्स ओइखिबि थांमैबन हिजम लेकाइदिगी थौदाम मोनालिसा एलाइस मोना सै कुनगा मापन्ना आंगां अदु नुपा ओइरगदि योक्सगी हाइदुना हाइजकी थौदो अदुगा मरी लैनना आंगां लोना पोखलंबा अमदि योक्सगे हाइबा पुना मि अहुम पुलिसना फादना वांग पांग सतकी पुलिसना फारब एक्विस मुदमंगोल नतना आंगां लोना पोखनखिबा एक्विस अनि हाइबदि एबेम हल अमसु बिजेता अदुगा योकनबा थौरांग तोरंबा एक्विस मोनालिसा यावना पुना मियोय मरी जुडिशियल कस्टडी रिमांड गिदमा स्पेशल जज प्रोक्सो इम्फाल ईस्टा ngasi पुथोरखि पुलिस की रिमांड अमदि एक्विस की काउंसिल ना लनखतखिबा सबमिशन सिंग कोना तारबा मतुंगना विक्टिम सिगी मापुबो एक्विस मुदमंगोलबु कोना जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे हाना लाउथोकपदिगी एक्विस असि ngasi जेल यौखिबने अदो अंगांग लोना पुगनखिबा अमदि योकनबा थौरांग तोरंबा नर्स यावना मि अहुमुना स्पेशल जज प्रोक्सो इम्फाल ईस्टना लुपा लिसिंग यांखै यांखैगी पीआर बोन अमसुम मसिगा मानबा सिक्योरिटी अमाउंटगा कोर्टना बेल पीरे हाइना ओपन कोर्ट लाउथोखिरखिबनि हाइनासु पाउसना मखाताना फोंदोरखली लोइसिलकपोइना पोंगलाफम पाउक्सीदिगे तो पापावमना अर्बन लोकल बॉडी मिखल नवेंबर फावबदा मिखल सोइदना पांगथोकनबा हाइख्रे पोंगलाफम पाउक्सीदिगी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरुक लेरिबा अर्बन लोकल बॉडी कुनगा तरुक अमसुम इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल सैसिगी नवेंबर फावबगी मनुंग पांगथोकने हाइना गवर्नमेंट पीखिबा थाजबदु थबक तोनथोनबा कोर्टना हाइखिबगा लोइनना PIL क्लोज तौख्रे मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुम जस्टिस MBH मुरालिनर्स की कोर्टना थासिगी तरागनिथोइद पीखिबा जजमेंट अमना हाइ स्टेट कैबिनेट ना अर्बन लोकल बॉडी सिंग अमसुम इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल असि सैसिगी नवेंबर था फावबगी मनुंगदा पांगथोकने हाइना थाजबा पिखरे अदुबु हिरामसिगी मातांगना फॉर्मल ओइबा नोटिफिकेशन दी थोक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदिगी साप साब थाजबा पीरबनिना हाइदिबु वाफम असि थबक तो ओंथोकनबगिदमा तांगाय फदबा मतम पीरे मरमदुना PIL असि क्लोज तौरे हियरिंग अदुदा एडवोकेट M राकेश न पिटिशनर के काउंसिल ओइना लेपगा लोइनना इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट जिरीबम थौबाल कक्सिंग अमसुम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की अर्बन लोकल बॉडी कुनगतरु अमसुम इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्टेड बॉडी सिंगी मतमसि लोइरे अदुबु स्टेट अथॉरिटी की मैकेदिगी अनोब मिखल पांगथोकनबगिदमक थौरांग यातपंgamdre मिखल पांगथोकतबसि स्टेट असिदा COVID-19 गी लाइसटना मरम ओइरगनी मरम अदुना अतेनबा मतमगी मनुंगदा मिखल असि मापुंग फाना पांगथोकपियो हाइखि वाफम अदुर स्टेट सरकार की मोट सिंदुना लेबलिबा एडवोकेट जनरल लिनिन हिजमना हाइ अर्बन लोकल बॉडी की मिखल असि सैसिगी नवेंबर था फावबगी मनुंगदा पांगथोकनबगिदमक वारेप लौख्रे अदुबु मिखल असिगी मातांगना फॉर्मल नोटिफिकेशन दि थोक्ट्री कोर्टना नकल अनिगी वरोल सिंगतारब मतुंग लोकल अर्बन बॉडीना मिखल असि मापुंग फाना पांगथोकनबगिदमक मथौ ताबा थबक सिंग लौखनबा खंगनखिबगा लोइनना PIL अदु क्लोज तौरे हाइना लाथोखि पानवा याय एडवोकेट S श्यामचरण सिंहाना एप्रिल 13 दा मणिपुर की अर्बन लोकल बॉडी कुनगा तरुक अमसुम IMC की तामसी मतम लोयरबा फाव पांगथोकतना लेरे मरमदुना अतेनबा मतमगी मनुंगदा पांगथोकहननबा मरि लेनबा अथॉरिटीदा पाउताक पिबियु हाइना PIL अमा थाखिबनि मरक्सिदा सैसिगी एप्रिल 19 स्टेट कैबिनेट ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्बन लोकल्स बॉडी अमसुम पंचायत की मिखलसी सैसिगी सेप्टेम्बर अमसुम अक्टोबर थारा पांगथोकनबा वारेप लौखिबनि ADC की मिखलसी इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मंगारा पांगथोखिबगा लोइनना इंग्लिश सिंगनिगा कुंदा मतम लोइखिबनि अदुबु हिल एरियास कमिटी की वारेप अमना ताम असि था तरुक सांगदोखिबनि मखाताना मतम सांगदोकपगी मातांगना अचुमना यानिंगदबा फोंगदोखिबनि अमरोमदा अर्बन लोकल बॉडी सिंगी मतम सु लोइख्रे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मतम असि इंग्लिश सिंगनिगा कुंगा मथुगी जुन तरागा मंगा dissolve तौख्रबनि हाइना सु पाउक्सना फोंदोरखले दुगा हौजिकोइनदि म्याम पाउक्स मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम म्याम पुना अनौब अपडेट ngamiनसी and thank you